Kayaknya udah deh. Baru satu. Pendidikan bahasa Bali. Rika Pramastika Mang Agus, calon mahasiswa baru. Swastiastu Niki, makasih Rika Pramastika. Pasti semangat kok. Malu no. Makasih nih Mang Agus. Desak Wahyuni, teman SMP Tiang, SMP 1 Banjar. Makasih Fendi. Belum waktu, baru 17.55. Om Swastiastu. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung di live Tiang sore ini. Halo Beli Nabudi. Om Swastiastu, admin pendidikan bahasa Bali. Baru 8 orang yang hadir pada live kali ini. Kita tunggu saja. Ari Suprapta, Gebli, Om Swastiastu, Beli Hina Budi. Tonton sampai akhir ya. (17.57) Oke, Mang Agus, Om Swastiastu. Sudah tadi tak sampai ya. Oke, Om Swastiastu, Rajeng Muali. Novita Sari baru bergabung Niki. Beli Dharma nyepam no. Guys today Hima tidak Budi. (17.58)
Om Swastiastu Mbok 7 geng. Makasih Novita Sari di bawah lagi nonton. Media partner gitu. Reminten Kadek Rahari Megaranti sedang menonton. Hai Rahari, makasih sudah nonton sampai akhir ya. Aji, Ariana, Jos, makasih. Cie cuy. Oke, sudah tepat jam 6 sore Niki. Swastiastu untuk semua yang sudah hadir di live kali ini. Rahajang Purnama untuk kita semua. Semoga kita nemu rahayu sareng sami. Oke. Mbok Mang Devi, hai. Nggih makin tiang kawitin iki. Sesi Megatre sudah. Sekarang kita belum. Nggih, Gusti Ayu Sukmayanti. Nggih, pasti semangat kok. Hayu. Nggih, sekarang nggih suksema majeng ring Bapak Putu Supartike selaku founder Suara Saking Bali. Sani sampun nyediayang galah miwah genah untuk titiang ngwacen cerpen ring rahinane mangkin. Lan suksema majeng ring Staf Negeri Empu Kutrayan Singaraja utamanya program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali. Seni sampun nyediayan tiang galah miwah genah untuk titiang melajahir risa jeroning aksara sastra miwah bahasa Bali. Nggih, ring rahinane mangkin titiang jagi ngewacen cerpen bahasa Bali sane memurde cari. Cerpene puniki kekawian tawi karya saking Mbok Galuh Somya Antari. Mbok Galuh Somya Antari puniki pinake mahasiswi ring Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Nggih manggen enten suwe nggih niki titiang jagi kawitan manten ngewacen cerpen sani memurde cari. Terus titiang kawitan ngetiban peng 2 marwayan Kevin ngidang nengokin pekakne dinuju rahinan galungan buka kini. Pekakne tua hidup pedidian di desa Tegalinggah Beten Bukiti. Bapa lan meme wayan Kevin uling mareng nganten subuh merantau ke kota ngalih pengupa jiwa. Miribang yen dadi petani nurutin pejalan ipekat sinah sing lakar ngidang maju hidupe. Tuah amonian dogen keto bapane pepes nuturin. Wayan Kevin lekat di kota. Ya diastun keadanin anak kota. Nanging sujatene ia demenan ngoyong di desa.
Di desa Tegalinggah dini nu asri. Nu liu ada cari tukat lan tegalan. Tusing cara di kota mekejang ane ketulih tuah beton andus tekening buk seliwar-seliwar makupuk di jalani. Serasa ngai seret rikale mangkian. Ulian tresnane wayan Kevin teken desa asal meme bapane. Sebilang ia mulih, pasti ke ia ngajakin pekakne ngelilingin desa. Mejalan wayan Kevin ngajak dadua teken pekakne. Liang pesan kenahne jani. Mekejang serasa seperti ilang ulian sesolahan padine gading ngelilain cita. Capungnya dini pake bernimbang. Anginnya kesir, menyisir. Tusing cara di kota statu kebos ongkep. Ya diapen sube nganggo AC. Tukat-tukat cenik masih nuliu ada. Di desane ene carik lan tegal nuliu. Ya diastun buka orte pekakne sabilang asasih ada dogen anaknya ane ngadep carik nih. Yan toleh tukade di beten. Pekakne nujuang tukad ane ngericik di beten. Nggih pekak, wayan Kevin nulih ke tukade. Ipidan duga si pekak nu cenik pepes pekak kaya ditu mas serot-serodan ngajak timpal-timpal. Yen basange seduk jak ngejuk be ditu gede-gede pesan beane bakatang nanging jani subuh melenan. Yeh tukade ngangsan puak, ngangsan nyat. Bejani subekewah leh. Pekakne mencerita. Liang saja nasane hidup ipidan. Saja pekak. Jani subekewah ngalih tengah sane nu asri. Nu agat tukade nu misi yeh ya diastun cerik ngericik. Jani gumine subengangsan wayah yan. Nanging manusane membade ngangsan cara nak cenik. Apa-apa nagih kaayahin oleh Ibu Pertiwi. Tutur ipekak. Saja tuh pekak, saut wayan Kevin. Munyen pekak ni ento mula patut teken apa ane tepukine Jani. Yan, mai menjalan ke cari pekak. Jani nak masan padine subegading, luwung asana nganggur ditu. Negat dicari nih pekak. Wayan Kevin negak di kubu-kubuane. Tolihe ada cara muncul pelinggih di duren punyan-punyanane. Pekak, tonga sapu tuh di bucuk angin. Adi tumben wayan oleh cara pura sanange. Wayan Kevin metakon. Tuh pura orahange ja anake dini. Pura jero ketut sebuling ipidan mejujuk. Uling pekaknya pekak subade. Sing tawang masih kengken undokne purane antu jujuk kange dibucu mengkep gedo. Ditu keramane pada nunas apang stata rahayu, apang hasil manyine stata melah tur meliah, yan. Tu sing alih bikul kedes utawi wereng. Oh gitu. Buen pidan ajak wayan maturan kemu nah kak. Ipeka anggut-anggut. Yan. Toleh je entu. Vila-vilane sebilang ngetiban. Ngangsan ngeliunang. Anake Jani subesing mekite nyemak gaya medaki-daki di petani. Mekejang ngadep carekne di anakne Jani pada ke kota ngalih gaya ngindengang turis. Tutur ipekak win. Ningehang satuane ipekak
sebet kenah nih. Merasa deweknya patuh cara anak-anaknya nih raos sangat teken ipeka. Mapinah ia dikenah. Jani patut deweknya nih ngerajegang ibu pertiwini ene. Yang telah makajang cari lan tegalane madep. Ijo lah kan ngalih bahas angonisen basang buen mani. Mayan, muleh Jani, subuh sanja gumini. Ipeka ngorain wayan Kevin muleh. Mejalan wayan Kevin ngajak pekakne muleh. Sambil lang mejalan, buen ia makenah. Keken ia penadene yang makejang anaknya di desa Tegalinggah. Tusingnya buen nyemak gaya dari petani. Ia makenah keken dadene yang telah makejang cari kia. Ini dari beton. Ijo buen iya ninggalin solah-solan padine gading. Dije iya buen bisa ninggalin pakai barbar capungnya ngimbang. Di tengah margani, saget mepapasan wayan Kevin ngajak panrute. Pisagane samping umah pekakne. Ye wayan, pidan mulai yan? Panrute metakon. Ibi sanje pe, saut wayan Kevin. Hebat jani wayan sudah dari dokter di kota. Raos panrute. Wayan Kevin, wantah makanyam rogen. Nah, bapak kamu malu nah? Enggal-enggalan nih. Orang ada turis yang lakar meli cari ke. Panrute mepamit lantas menjalan gegesonan. Toleh toyan, anaknya Jani, terus yang ada buat nama kita dari petani, nabdabin cari, rawas ipeka. Terus yang merasa saget nekat di jumah peka nih. Ditu, meme bapaknya sudah nega, disekepate nganti yang iya, ngajak bapak-bapak mau kumis tipis, nganggo baju kemeja putih, medasi. Kiji dogen yan? Bapaknya metakon. Nih marek keliling-keliling ngajak ipeka, saut wayan Kevin. Oh, kaden kije. Bapak, nih ada Mas Jaka. Mas Jaka nih lakar ngai villa mewah dini ngajak turis suling Belanda. Ia lakar meli cari bapak mekejang. Kedo bapaknya wayan Kevin ngeraos teken ipeka. Besing, bapak sing lakar ngadik cari. Saut ipeka sinteng. Pe, Mas Jaka ini lakar mayah cari bapak mah. Jek adab sebe cari ke pe. Masih cari ke sing ngasilang padi amon cen. Adekan jani adab buen bapaknya wayan Kevin nimpalin. Borang tusing, bapak sing lakar ngadep cari. Ditu dicari bapak ada pura tua, pura jeruk ketut, pura ento warisan leluhur desa ni eni. Bapak singnya nyanan kena pastu lian ide sani kesungsung ditu menggah. Suut ngeraos gitu, ngedebras ipekak mecelep ke jumaan rumah. Pura neto gaya nang Banten perlina gen pragat sube. Adep gen cari ke pe. Ibape nguber ipekak. Wayan Kevin ngisi liman bapane. Apang tusing nokdok pintu jumane ipekak. Bape, ada paksan ipekak. Pekak sing lakarnya ngadep cari nih, karena ditu ada pertua. Sing dadi asal pralina. Wayan Kevin melanin pekakne. Ia sujatene makita mesuang makejang isen kenahne. Nanging ia takut-takut bani. Telebange kenahne. Buung bibehne makemelan, buung masih iba penokdog jumai pekak. Sing medaya marenem sasih dugas galungane wayan Kevin nengokin pekakne. Jani saget ipekak subuh sing ada.
Wayan Kevin subuh mulih ke desa Tegalinggah. Dinane peka kabenang subuh ngangsan pae. Tongosine layon pekane. Klek tekange. Inget iya teken raos pekane. Buen iya mepinah. Jani subuh iya lakar ngutarang makejang isin kenahne. Jani iya lakar ngidap dabin cari pekakne ngelestari yang pertiwi apang stade asri. Laga sange awakne makin bapane. Bape Wayan Kevin meraos ngerem-rem. Ada apa ya Han? Kene pe tiang makita dini nongos dari petani. Tiang tu singnya buen mulih ke kota. Wayan Kevin ngelagasang. Apa? Bapa ngasukang Wayan Kevin kanti tegah-tegah dari dokter angon gene. Yening pemuputnya dari petani. Apa gunane bapa ngasukang Wayan mal-mal kanti kemumai nyilih pes mutang? Bapane mekesiap nih ngehang pengide Wayan Kevin ane tawah-tawah. Pesusu bemunyin jelek-jelek bapane. Yan, apa alih Wayan tadi petani? Melahan dari dokter tusing medaki-daki, pipise ane teke ngalih Wayan. Memene milu nimpalin. Wayan nawang me pe nanging Wayan makita apang desanya ini tetep asri. Wayan makita ngajegang ngelestariang ibu pertiwini. Miribang jani anaknya subeseng ada nih nyak dari petani. Yen kene unduke tulah iraga ngajak bumi pertiwi. Mekejang cari tegalane dadiang beton. Wayan Kevin ngeliunang pesungnya nih. Pokoknya bapak ngajak meme tuh saya setuju ya neng Wayan nagih ngoyang dini dari petani. Apa aja alasannya? Bapane ngekehang masih. Nanging peh Wayan Kevin metungkasan ngajak bapak lan memene. Mekejang pada ngangguang kenah kanti kerame banjari teke. Pianak lan rerame ento nu masih metungkasan. Kayang buin manene, kayang dinane pekak ma benang. Wayan Kevin teken bapak lan memene enu saling pendepin. Saget mendep sing moran jak nyen-nyen. I bapak subuh ngadep telah cari nih pekak teken Mas Jaka. Wayan Kevin pusing nawang. Cari nih pekak jani subuh lakar dari villa mewah. Mare awai suat pekak maben motor-motor proyek. Subet teke kecareknya pekak entu. Sing kanti telah awai carike suberate buka tanah kaplingan. Puyung ajujukan punyan tuh sing mesise. Pelinggih pura jeruk ketut pada suberate. Sing mepreline sing kini sing kitu saget subuh ugange ngajak tukange ane uling jawun tuh. Di kota Wayan Kevin nu saling pendepin teken ramane pedidi. Subuh minggu lebih sing metakon. Buka anaknya ane nongos aumah nanging sing ada kenal. Mekejang mejalan pedidi-pedidi. Bapen nu ngindengang turis kemumai. Mimin nu megay di hotel. Wayan Kevin nu megay di klinik. Nanging sujatene kenahne tuah di desa Tegalinggah. Sebilang peteng stonden pules. Ingat ia teken desa Tegalinggah. Ingat ia teken cari pekakne. Dinane jani kenah Wayan Kevin subuh jangkep. Subengai ia surat pengunduran diri dari dokter di klinik tongosne megai. Sube pejange surati ento di meja bosne. Sube peraga tange mengurus mekejang-kejangne. Mejalan Wayan Kevin pesu. Liang pesan kenah nih Jani. Jani ia lakar mulih ke desa Tegalinggah.
lakar sing moran ajak bape lan mene jani ye lakar nadabing cari pekakne di jalannya pesu saget tepukine mobil ambulani ngiung-ngiung ngebut gati sirine bara ngendih di luar mobile macelep mobile ento lasya ke UGD mobile ento ngabu pasien tabrakan motolian wayan Kevin tinggalina anak muani labuh tuh anak muani ento ngalimuh mekiayagan pesu gedeh oleh ngawakne telek tekange anak muani ento mirip cara kenal buen sekenangan lek tekan anak muani ento singlen bapane pedidi bapane tabrakan. Nggih, semotoan sareng sami asa punike cerpen sane sampun kewacer ring dinani mangkin dumugi semotoan sami terhibur nggih. Ya niki sukseme majeng ring Bapak dosen Pak Wayan Juliana lahan niki semeton sami niki akeh bisa niki nyarengin tiang live nggih sukseme banget niki nggih semeton sami sane wangyang titiang wantah asa punike sane presida aturang titiang taler sedorong titiang sinep live puniki titiang nasuk seme majeng ring semeton SAPBB sane sampun mendukung tiang titiang nasuk seme majeng ring Novita Sari niki timpal tiang sane preside umang tiang kalah mewah genah mewah wifi gratis niki ring Banyuning nggih nggih lan teraman titiang Madi Aryawati lan Madi Ardan Agasa niki nggak tahu dia di mana kaden belum dapat nongol dari tadi. Terima kasih udah dari kemarin dia nyupport. Dan ini adik saya juga Ratna Wulandari, makasih udah nemenin sampai ke Banyuning ini. Terus makasih juga kepada Mbok Galuh Somya Antari, semoga dia nonton nggih. Mbok Galuh Somya Antari yang punya cerpen Cari niki, makasih, seneng banget bisa baca cerpennya Mbok Galuh. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen Sekolah Negeri Empu Kuturan Singaraja yang sudah mensupport juga dan memberikan ilmu kepada saya. Serta tidak lupa juga untuk saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supartike sekali lagi nggih yang sudah memberikan tiang genah sama galah niki untuk membaca cerpen. Oh ya, yang terakhir untuk Beli Dharma Aryana selaku teman spesial tiang nggih yang sudah mensupport tiang, yang sudah menemani tiang sampai sekarang. Semoga Beli nggak pernah bosan ya sama tiang. Nggih, sukseme yening wenten keiwangan titiang nunas ampuropeng banget niki majang rei semeton sareng sami nggih titiang peputang untuk para mesanti nggih Om Santi Om suksemu.